Lento yoma bengane seniyikhulume kakhulu kodwa beyingakabi nasisindo ngenxa yokuthi omakhanya bebengakasho lutho ngayo. Sanibonani. Bengithi mina uma ngabe uma wengane ufuna ukuganwa. Sengathi ungagana ufuna ukugana. Sengathi ungagana lezi insizwa lezi eziqinile ezistrong enjengomfo kaMakhanya kanje. Ngoba lezi intethe lezi labafana abayimiyetheyethe intethe otamatisi laba ababafuna oma bengane angithi oma bengane bavuthiwe kuneyintekenteke lezi zabafanyana lemthuqasi legcwele la ku TikTok ehlezi ikhala ngoma bengane. Phela intethe ngisho uyibuka nje lezi ezihlezi zithi klifi klifi umuntu onengane klifi klifi umuntu onengane. Uyabona nje ukuthi kuyikhulumela intethe nje kuyikhulumela imfaduko ezimanzi izinto ezinethiwe. Insizwa zangempela eziqinile ingqondo thina kanje omfo kaMakhanya siyabafuna nje oma bengane siyabadinga oma bengane. Ngenzani nje ngengane intombazane nje engavuthiwe ngingenzani nje ngingenzani ngentombazane engavuthiwe into esazolode ingisanganela la endlini ngibhayizela bhayiza indlu yonke lemeke yaphuma ebhishi iyabuya ibhejiwe lapha ebhishi angithi week angithi akayazi impilo akazi ukuthi ukulala nomfana kuhlala isisu uma wengane uyakwazi lokho uyazi uma wengane ukuthi meke ngavulela nje omunye umfana ngibe nginendoda engiyithandayo kuzohlala esinye isisu sengane engezokwazi noma endoda yami noma kaSikhotheni. So uma wengane nje oyiphethe kahle ofisa ukugana sicela ukuthi singoMakhanya ngazenyezi sikhona thina. Futhi mina ngiyafisa nje ukuthi izinsizwa ezinjengami uma uqala ukugana engathi ungathola yena impela uma wengane. Ya, ukhombisa ukuthi uyinsizwa nje eqinile strong enamandla. Uyabona? Phela lapha koma bengane abasondeli ofukwe lapho ofafablane intethethe zezinto inokwe ayisondeli laphana. Hawu labafana abadla inkununu zeingquza ngeke bathandane noma bengane. Laba abadla inkununu zeingquza laba bakhotha imdidi yabafazi ngeke vele yibo laba abahlezi bekhala ngoma bengane la ku TikTok. Thina nje insizwe engayikhothi ingquza ngeke usizwe sithi klifi klifi uma wengane this klifi klifi uma wengane that. Siyazi thina ukuthi umuntu wesifazana umuntu wesifazana ngengquza yakhe eziphethe kahle hayi eyivirgin hayi engakazizale kodwa nje eziphethe kahle ngoba ukuyiphatha kahle akuchazi ukuthi awukazi uzale akuchazi ukuthi uyivirgin. Ukuyiphatha kahle kusho isimilo ngoba lento yokukhulelwa iyenzeka nangemistake iyenzeka ngisho ureshiwe udlwenguliwe iyenzeka nje ngeindlela eziningi. So singoMakhanya sithi abakhululeke oma bengane sikhona thina sobaganisa nje sobalobola nje sibaganisa oma bengane labo kodwa abayiphethe kahle abazithandayo abadeservayo sobaganisa nje oma bengane ngoba phela akufani manje lezi intethe lezi lemdidi yabafana labo okhotha ingquza laba babafana abahlezi bekhala ngoma bengane bavele bahlanganise wonke nje umuntu wesifazana onengane ungabusazi-ko ukuthi ingqondo seyishonephi kubo ngoba phela khona abantu besifazane abamitha unintentionally abanye bamitha ngerape bahlukunyezwa ukuthi ukuze bamithe kodwa uma ngabe nigxeka oma bengane nigxeka wonke umuntu anibe nisahlukanisa ubone ukuthi imsuni ngempela nje labafana abahlezi begxeka oma bengane abavuthiwe uyabona khona abantu besifazane othola ukuthi nje
kwakuwubungane nje umuntu mhlambe esikoleni egcwele ubungane engazi noma liyaphuma noma liyashona kwahlala isisu ngaleyo ndlela uthola ukuthi lo muntu wesifazane wagcina ngaleyo ngane uyabona manje izinto izehlakalo ezikwehlela ebunganeni bakho ujajwa kanjani ngazo ekukhuleni kwakho ngoba mawusukhulile usuvuthiwe ngokomqondo futhi ufundile nasemaphutheni akho empilo obungane nawe ukukhula so kuhlanganiswa kanjani izifebe noma beyingane mina ngabe ngiyeza ukuthi nithi nina zintethethe zithithibala bodomkopho ngabe ngiyezwa mina ukuthi nikhuluma ngezifebe kunomahluko phakathi kwesifebe noma wengane uma ngabe ukhuluma ngesifebe awukhulumi ngoma wengane ukhuluma ngesifebe and isifebe siyatholakala ngisho kuma virgin siyatholakala ngisho ezintombini ezingenangani isifebe uyadlala wena thina sihlezi siwabona ama-virgin siqonyiwe kakhulu thina ama-virgin uthola ukuthi into azoyivika umthondo kuphela konke okunye uyakuvuma into ayivikayo nje umthondo engquzeni kuphela uyabona uthola ukuthi le ntombazane iyi-virgin nje inamadoda nga-2 nga-3 nga-4 even nga-5 kuwo wonke lamadoda udla imali mina ngazi ukuthi intombazane eyivirgin ithola kanjani imali ithola kubani maye ngayitholi kubazali bayo ithola kubani imali yokuthi igqoke okhaveli ilale emahotela ilokhuze idle ema-restaurant igqoke izinto ezibizayo yenza ifaka ama-weave ekhanda ama-1000 ingane nje eyivirgin itholaphi leyo mali leyo itholaphi leyo mali leyo no siyabona laba abanikezwa abazali futhi akuwona ama-virgin kuphela bakhona abazali aba-responsible kodwa most ama-virgins ifebe ngikhuluma mina ngamantombazane angena ingane thina sazi ifebe engazali uyabona so uma ngabe ukhuluma ngoma bengane awukahle ukhuluma ngoma bengane okuvele ukuthi izibeletho zabo ziyazala noma ukhuluma ngezifebe ngoba mawukhuluma ngezifebe include ngisho lezi ezingazali kodwa eyifebayo eyibhejwa left right and center kodwa uthola ukuthi ayizali and mawukhuluma ngezifebe ukhuluma ngalezi ezisebenzisa amakhondomu ukuthi zingazali ukhuluma ngalezi ezijovayo ukuze zingazali so manithi nina nigxekoma bengane nithi yini ngale zifebe zenu enithandana nazo ezijovayo ezipreventayo ezisebenzisa amakhondomu ukuze ingazali nithi yini ngale zifebe zenu eyigqoka into ezibizayo kodwa ezingena ingane zinamadoda zidla imali emadodeni nithini ngazo singomakhanya sithi phezulu ngoma bengane phansi ngezithithithi zabafana imsunu ehlezi igxekana noma bengane abethu oma bengane bethu phezulu ngoma bengane phansi ngeintethe izithithithi zabafana intithibala izinja izinto ezibalekela irresponsibility engazi noma liyaphuma noma liyashona nginaye mina umfazi wami nje ngihlala naye ngamthola enengane ingane yakhe ngiyayondla ubaboy uyaphila kodwa umsunu njengani nje akayondli yondliwa yimina kanye neyami ingane angizalele yona ngizithitha nje ngendlela eyodwa efanayo uma engabuya kusasa lo mfana loyo ubaba walengane yokuqala uma engabuya kusasa athi ufuna ingane yakhe ngotshela umfazi nje thatha ingane uyinika ubaba wayo uyayifuna angeke ngibe nandaba mina ukuthi lengane bengiyondla ngiyikhulisa angithi bengikwenza lokho on behalf of unina not on behalf of ubaba wayo angithi unina okumele akhulise ingane yakhe so uma ngabe mina ngithanda unina ngimkhulisela ngisho ingane ngoba ingane kanina phela lenja lebalekile ayizange ihlawule ingane futhi ayizange izilobole
so ingane kanina mangithanda unina ngondla ingane yakhe on behalf of unina ngoba